Lo curat e les epil lo despandi. Le leisu de catechisme se debonaben din lo gleizzo cado di zomoti. Io no bien implogé, non pas per lo gu de lo doctrino, ni mai per trubar in chero mai de leisu o oprene, che curiam pas dessu, ma chero una buona fortuna per nus autre, de rencontrar l'udrolle de les écoles de bilozzu isulat del ploteu. Nu tordabo de l'ubeire oriba, cu en bicicleto, cu de pe. Mai de fol eriam, mai rigiam. L'ubegian numa endocelo escasenso e dui cod de mai din lonnado o le ceremonia o il monument o il mor. L'ubiel curat nu fogio oscita sull'oi bonchino che sentin oscero zu rebat multicolore d'un ciolel cucchi che zuabo en l'oi berriero. De seur, l'atre, pietodu de nu beire l'oi codeno o pe, begno nu cotigezza per nu enrebola de foro. Si porto bien o chetto e prova estoi quand même. Un peu come un commencement d'expiation de tout le nostro bestieso dello semmano. Ma lo tenu durabo e mancamo pas le cloco de Naoban, tout sorprete de n'en fa uno de mai. Lo zur che bu parli fece lo tour del peire. Lo curat era accostumat dona e beni din lo leio centralo tut en lezzi o bosnauto de busci di Toria Santa din lo libro de catechisme. Oribato il cad dello semblado, de so petito congregació falsomen impassibla, se rebiraba subte, so sutano lugento e tano benado como ela, lo seguició d'un lantonic e impetiu, ol fregadera l'oi bonchino, e al coressa l'oi cambo nostro. Un biai d'otsu da Diu ottenne begliado lo semblado de 6 giugno, deu cot un pau trop bule gairo. O cod unet un'idea al Galapian, che se domandava ce che facevo din tocchetto galera. Lo dizzo benen, portet din l'oi pozzo seuno una colleziu de pinglo despondi de boi. Cado co che lo curat possabo, lo peire o croncabo un epillo al bord dello sutano. Los autres esperaban, meitat en contat, meitat migruge lo seguido de ugebeniment. Al cad d'un brio, al percuti lo boi de ubam, o co benguet una musico irresistible. L'homme del culte semblable surpris d'augi lu petit bru che semplificaben o cadotur, co finiet per l'intriga seriosamente. Soretet e descubriet lo maire olni. Lo silenci fuet eloquent. Tut so bien che, per so ch'ero dello disciplina, ero pas o comodam. Per pas fa punir lo trupel tut, lo Galapian causiet de se denuncia. D'un accordi comun en lo mairigliero, co pregnò lo catechismo o petit, uno bertodiero carno che lur tegno cur lo cabestre, lo punisciu fuet de fa buta de zenugliu lo perturbotur, ol mitan de lo leio centralo giustamente, 3 di menderem, e tanche duro roio l'ho messo. Expausat de lungo o l'espiado deu fidel, e scandalisat per son impietat. Colget l'intercessiu dello zugairo dell'Ergenetta, un offenno che begnò cado di mecre din lo famiglio del peire fallo buado Elisa, per obtene che l'udrolle puesse reintegrar le sesilio de catechisme e o tal preporà lo comunion, che lo mai reseuno sperava
come lo mazzer festo o celebra din l'uttal dello famiglio, tan come ol mitan dello parrocchia. Lo consce crosciu, dove inventat un gorsciu come cala.